Ensi nipa bia ye wo Jesus Christ dey mu. Me dey the Reverend Obofour. Me no ka say I am live on air. Live. Ewo Cash TV, Sweet TV. And I think YouTube as well. And I'm a cansem kakra. Na mesre. Manofo mo baby a mo fa nche me. Ensema ya me ya che. Na medical ta kasa asem we se meso me Ghana ni o oba na wo me ye nipa na edin bia na mo twen asem mebo no mebo ne yeah mebo menim se de na nipa bi pe o mabra bo se de esi but me nya sa na me pe me de Oya masore ba oya Ghana ni a ebi a wompem asem bet se oya brante na wa hya brabo ase asemre ne ti asem we ne fa bobra ewi ase won obi an se do si pese na wie ye na de otatie nipa no obeye nipa ko abaye kana ma wo kyena na metimi ya yedi mekobi yesu ye nkodo kwa tie me pa na wo ya brante na wutie masem wo awie na wa bra bo awie wuyi a eye wa ankasa asem ahia me na ye mabra bo ahyase nyina asem timidi no na be start no me kan wie ko na YouTube ni fra mepe ya man Ghana enipa bi ya mamofo na ka ban fa nsuo nkyem obi nhye dan ko bu nsuo no ngun sɛ no na sɛ de awie wɔ man no ɛyɛ ma ye nyina eto onyame timi de yaw tua ye ka na gata sia ya hyɛ de ball agum no na yira fa ye na kum nipa saa ne ye pɛ ye kyini ye de e do ahoho se obibini bi boni woni trim no waso okodura yi ase no okosun nipa na obo okosere efunu na da ho na ne fe uye wudi na abebre ampani se ya kasa krokotoi ya kasa krokose asema meka na ho atale na hyeme no memenya srasrafo Nyankopon wo hyira me papa embam sikam bibia wonti ase afa otiri ko boduam na se atoro ne kasa ne nkontomposam ne doso wo Ghana too much asemi de minute cha madam anu amatimi akasa when you want to brand yourself and protect your credibility there's some things you don't do. That is why sometimes I kept quiet. It doesn't make me a coward. And na me ka say me papa obi a me respect no papa na wa bobra ma nyame ahyira no na wonim se de ye adwuma e de hwe ye mba onim abrabo so honorable akompreko Kennedy Agyapong. I salute you, sir. And I respect you so much. And I will forever respect you. Mi wukura na me da madaka mremu me respect you. Dia wa mo brada no hunu dia wa bobra wo de ni di agro. Mentra Ghana ha. Na me nkofa brigade ana Dangote enya me mentor. I understand business. Timi hunu obi a watimi ya ye adwuma bobra na nyame ahyira na. Me, I respect spiritual protocol. Honorable Kennedy Agyapong akompreko. Omo sha brabo ase no ye nkora. Dada bia me si nipa wo kasa
Obobo wa baso no. Wadwe ne se wo ye bibia ma na so nani. Akira asem no, osere boso duku. Asia wo beba wi asem ni bi. Me papa wu. Adwuma so obi anim wi asese me ye de eye sofo dwuma. Bible said di won na ne wagya ni. Na won kwa wade de ma won aware wasase so. Ona bu Canada Agyapong akompreko. Obetimi awome. Eti se me o kama semu a na se me na me siasem ye Nyankopɔ sofo a. Ewo se be di buo ne ni die kura sa tuka akochia ne se wona bo ba bia me chia wo watene me bia no ade die mu me da wase. Osofo bia ye video bi. Wo gina o property so brofo na wo ka ba nya se o ka brofo ntu nim nyansa o. Sa osofo no wo ye jimifo papa. Wo ka no property mu say Reverend Obofour say Honorable Canada Agyapong akompreko. Onu moja mekoka sa asem no wai papa no wote wasabie kusabie buru wa bobra no hunu Onyankopɔn nsɛm yinhyira nti nya sɛ wote da ase bra no ama no kora so o sebe yanka ebi anipa de nsɛm kɔma na otam ya na ko abɛka agumani mase no ɛna enipa fa de dipa hwehwɛ ana besepa ani koni hahan yetase ne banyansafo obi timi kɔtwere comment Obofour so na buka na Agyapong wo wote wo kwawura mu na hu wo a wudwane ka kura wo drive na hu no pɔtɔ awdi bom ewia so nyame bo nipa no obuo respect. The amount respect is utimi grow. Ani so be suro Nyankopɔ, wo suro Nyankopɔ ba ma bi agina wani mu a. Enti so ka se misuro no a obi a obo obra sha abrabo ase na me ya abofra no. Misuro na na ye den. Enti nyamu manum asɛm na be ma makɔ kasa wo. Wa wo ye mi yodiom no se mi ko bia ma no se si abasa abaka mi mu ade eye no kore sansa akora ne pani ni asɛm e ma abofra ni bem. Mr. Canada Agyapong. Ya brabo ahyase nyina no. Radio no ono na bie. Udu Kumasi a friend Ash FM. Wa bobra timi abie radio ama me matena so akasa manipa aba masore da. To obi ye bibi no sa wonte ase a. Obi a wote wa wose wonye nhira da. Because wadwe no se wo sofo wo gira wanim kwa na betu akasa nyame nhira wo. Someone who has done something and he has become successful. Without God's blessing, you can never. Enti, Honorable Akompreko Agyapong. Obuani ni dia me woman no. Opa ne, mame nsore ne yesi wo sofo Obofour drive o hia Honorable Canada Agyapong wo bo na sum. Oye me papa. If you be able to say you in your sika no. It was so for so good property no new man samasa. As some now kind, I'll take you on. Honorable Canada Agyapong, or te Ghana how? And so then was you in the Kuromuno. Obiba Bobra, yes. What do you mean, Sibi? It sounds so what bring the more journey here, Juma. And in Africa, we don't respect Ghana, African people. Yeah, and we don't respect our own. Now, but what bakura here in school abrochire? Ayagro. It will my brother now who dia wa bobra o cancer mfonchire no. They know how. And become a successful man, things that you pass through. Semi papa no be come asem na be can be. Now be comment keke no. Who comment no dey na dey be brema brabo. Is he going to add anything to my life?
Daddy mama okwan. Oba ne me. E de o twa tro wote a wo se na adwene se opese me. O ka ma se ma me be so no. Men so da. Because I admire you and I respect you. I don't know ko bi fie. Na krama po na odwane. Che se ehun wo nipam. Ehun ni de yen. Ade a wo no nkoto ye no nya wo de a wo kokwa ye na dokoto. Asase na si anu a e ho na si untome. Onyame odi asem wate. Se papa no bibie ma no sei se wakama asem na mekoka bia no me beba me so. Se munimu a ebia na Israel fo nkai so ne o. Be wo ye ohene ansa na David be ye ohene. Ansa na yesi ohene foforo ama na sua na ogina hemfo anim ne suai. Ebi ba ansa na ebi ba. Diso Nyankopon dom wo hia ye se wa ye yi a anu nkyase na ye ba akane. Enti mu amu bo pa etwitwa ntro ona buka Agyapong wonti asem hunu o. Esanse wonim se de abrabote. Agya won fa mansie no wotema. Oka amasema me kotepa me betena TV so chia no ende obi anka nkire no. Di buo ni ani de be chia no mo sa atena wo se misuro. Enya hwe mate misuro. Mawie oba me den. Me wife, me maami owo me ne me wife kunsiara. Ekura nim se wote ona bo akompra ko Agyapong ka no. Na Ghana ntie me nka. David be David no obi na sra ne ngo. Wadwe ne sa wosofo na wogina ne nkwa na nyame nim no. Enya no kore. Asem bi anipa be kyekere ebe kwa akoka kire na boka Agyapong no. Ebe kwa kire na tuufo no. Onyame nti obehwehwem. Enturo be ne ntwa ngume so Ghana. Ana wadwe ne se bia ombetena ententa akase azu na tu akama 70 ena okama so amemeka bi no. Enkwatente na mepa mi penhyira. Because wo wakase mi mu ade entu pese de wo se ye no ebam mema wo susude ma mu da. Seni pati bi kofa old video ni a fabricate asama hye me wote Ghana wo hu bebre. Me ba Ghana me nya papa fa do ye to nche beti me nti wo fie nko school. Me TV station me nsore ma mo ntwara asem wo nto. Ye free asore na ba fie. Anase ye free efie na kwa sore. Eti asore abetu nyini, abetu mpaninie, abetu adefoyo. Eti mu amu kekansem mu kofa capture no ma bia YouTube fresh na mu de ade abetu odim se papa no bia wotena konwam no ana na tu ono ebi omu ni obi wa asem nti wudi koma no wabese nipa no de wonim yo no oyoma ne yeye bia won sa de mu de mu ntwa wiase ntro nyina ngum so but enkan wie ma ya wo wadwene se wo betimi akasa hyema no se Obofour se me kwa kasa asam ne wo yene enipa o kasa asa wo ye kana ma ba me yira odamachi enim se me yodefo but onim se me hu obi a wabobra na wabobra si mu gya me na de oduru ye no emfie bi kura beduru ansa na meduru a me de respect man. Because me must sorry baby him how to respect spiritual protocol. Daddy, Honorable Mr. Kennedy Agyapong.
onyankopon nim say o presenter amasharo mu e wa chef nim say me respective eye da enye ne because APC contribution no umfifira wo wote ye na odi bi radio no e ka ho na sorry we aduru ne ewi ase aboa ene didi wi a ode na no twitwiri fo politics pa ho a I know I'm not just an ordinary guy. You are a forceful man and a blessed man. Ubia ka se no obo mi din wom. Remember, say me say, wo hia me na utwa masum. O kama sem se maye dey. Enye bibia ntra. Onyankopon ba bi ode waduru betimi a hold success. Eni mfie kura wode amaw. And how struggle be a successful man. Atimi ahwa o ma beduru na bie enwuma manda so te ase. Wo bitimi hyase na nagu. Radio ne nyina wo bi enim sɛ de abrabote. Niam bebre ne kura wo. Omo nhyehyɛ ye omo sɔre wo meso sɛ omo betwa to agu meso nyende. But the nim pa nim sɛ obi hyase to kokoo duru awie ye na odwane. Together politics, together business, together family, you have been a successful man. I respect you and I can never. We are brantia na te Ghana na wan sesa wadwene. Na de owo suru bi afiri say obetenu na ba fom a obeka ba bia wo no. Enti onyankopon hira wo me so ne de ode ama me no nkyere say me first steps are me 2 minutes one and me do 100. Abrabo eye ni diso ni diso. Me papa de no. We di kanfo. Se me penchira na me penyinchira. I have to say me hwema kwan yi. Tinye de wo beka. This hour so for the watch was 7 and sign I miss you. The justice is delay. There we have say at the Saudi Assam court. No be adwene say emma so da. E be du a ugina da kam a ho po no. Internet 24 CEO of Cash TV, CEO of Sweet TV, CEO of Kiss TV, CEO of Lion TV. Monka chame papa kan Agyapong say. I said I respect him. And he's a father. And I can never disrespect him. And I mean him no evil. So person more case study. Me papa Dr. Isaac Owusubempa. Papa me chiao. And maybe nkofo keka me ho asem che ne ma. Almost I can send be channel. About TV be so calm myself. So what target is me ruda kai. Mama cut de. And tinya on book and Agyapong kwa preacher na me so Mike mun preachi. Me kasa na no. If you don't respect anointing, you'll be crushed. Yeah, who no what you say? Kasa who can to nipa so ya jiwadi. Relationship, respect, protocol respect, and is the most important. O pass that video na so da ho. Onuma abeka say man so because men so. Men so. Enipa wa ya sorry amanante akọ gira tia tenase wa respect me say so for. Obofour man so. Ebesi ne upa ma doctors e ko su ben pan kama sam men soso wo nim sunsun mu asem nti o kasa kwa o bie wa do kasa tra kwa oni pa da sani fa fo fra me se usuro no na me se David wo nim ade kro wo se nipa de gina ho
but wɔkyena ne daakye ɛbɛkasa de sunsun yɛbɛdi asɛm sɛ asɛm a David busa ne srɛ ne obi ankɔhwɛ Bible no mpɛ ɔsi nti wansuro maka ne no obi bɛka saa video no but I will never nye de obi bɛka because he's one of the giants of the charismatic move. Do one no more sama abeka wie na me di wa sama chi abeka it brings me nothing. Studio ametima bi na your friend Richie. Me kra ne ma tere pa me wi am sorry. Oba me nche me bo bi di chance mami me pena sem papa. Enipa hyɛda kotwa trɔto me so nipa menim ne ma menim na busua kyese die nima dwene mo mu nipa mayi sika ma na han da moda ko same create problem afi asam na start me say madam yi no bi anyi wono a send the nipa besi ahyehyɛ nsɛm no sɛ wanhwɛ yi a egya bɛtɔ no yɔ nkɔntam to me frɛ man no sɛ man it's not this woman that I told you because I'm the kwana me no obi nya asɛm kodwa atoa no ɔka ya no metie ye saa me no me nipa ne kokot ɔka ya me sɛ mate na me hu nipa na ni mu da. And so me left a court band just like that because of say obi otimi hu obi say na pa na asam okan ya na metie celebrity bi and a friend say the phone so na kasa and so ne enipa timi ya de ahye nipa na dwene mu kura asam nya na meku no which is neither here nor there. Atro na doso eti etoda me ma me kura wo me no se man kasa bia obewu obi ti wo asere na me yire ne me ma ne me ma me ne mabusu ada adwendwum me na me ho ode ya me wo sa take skin no nipa me mitimi de TV to Richard ti ase wo ngui asu nipa da sani dane asem no ayo wade na yeme dance for abra minim se me pe ne ba ku no me pese ye asema mo kai later na nipa na send audio se osofo Obofour madidi na tem kwa wanya me hwe enso me kan evidence ya mfa mra fi de antimi amfa ma obi ba kama se madidi na tem agu na nim ase kwa. I have the audio here. God is my witness. The audio is here. Enipa no so sansa di bi man say me na me Obofour won sembre o me na me yes afem da so say thank you Jesus. And enipa da sania sa ko fabricate stories biem but me nim say onyankopon o hwe nipa akoma mu sa urade no awo ma marope ade ntroto me so Ghana no do court no onyame ka che ne se wo matia oka no kore mi obi da fiase e me ya too much marope case kamijai huma bro mi mu nipa da se ni trans ka se mi jale che se me na hyehye ho afi kosi enkosi koda nkoda anam se let the justice speak. Say I can't some chance out to me so. Ebi am so nkra bia de me be wu no no. Anam se mra no ene malopendi. Obi wa humi wo wiase once. Anso otimi tena se ka said ye woni me na da sore. Urade Nyankopon. Ha. Jesus Christ. I'm not here to defend myself, but I'm here to tell you something.
ewiase ade bia na ubututu forma kanta nkase agu no echa se de bepie APC asoda omo mutimu ni se ye wie no ne tintim no na the liquid ba asoda mo everybody knows that acoustic ni change and say my signature my church no asoda abua utimi fancy me am de me ho se asoda na mui enipa se abu me ana me yi me blocks me ya innovation I can't even be a church and say I'm not going to open it now. My talker you what tema habo. Emma Snow TV crack or capchai. Nipa bi ashada sa watanti Jimmy wana dwene mu se timika se meme ka na meme timu no. Mintu ya duty. Snow TV ne channel na nyake to ho Snow. One to me muso ka ni muso ka. It is there. Okotwa no Togo port or okotwa no Otema. Eti obi adwen se oba hye na watwa tro. And then I make times be 2016 me go am tia say 2016 11 years. Very funny. 2016 ebe si na 11 years. Me ti krom ha me won crime no ka say me Otema. My house police ni Ghana woni mi fie wa kra me kodam na oye fresh ye transfer no free road roba ne me obi ka sam to me so me anam ko police station ko report say samaya emra ni mini se boni wo makwa maka mi wu ya che o makura bishop beka kire o Jesse bi o ya se woni hanti wonka Many me no take care man robbers the two be see me ha say etu broad daylight ana jo ho ma chia ye kokuma se na ma to card ko ma me mame etu no simia AK47 esimia ye case no wotama me share nipa na no robbers more than 8 na kwamna sweet TV te card him but yes unti according me say me head say na ma change reverse na me ko me hiasa wo obetema se bebe se me ka kira wo se so onyame nsa me a eni pantimi nsa me da me ti ai Nelson Mandela me nso nche no oko prison by a president. I am not bigger than the laws of this country. I'm not bigger than parliament. So when the law invites me, who am I? Now we are brand here na se wa bobra na nya kwanya wo social media, unya kwanya wo TV so we panelist. Na wo se unua ba mo no so abobra. Ko dadwe no ho. Enen tra o. Na ochina. Ama man kama sama ya. But still, APC is alive. APC is alive. Say obisi wo betwa tra to me so biem. Na maka ma no atum ensi. Etu de wo ba bo aho. Wo de mo fa wiase sika nyina ntua bribe. Mon ka wiase nsem nyina nkire me. 2016 11 years. My God is alive. Mon to mo wa japade nyina fam pesa me mental fiase. My God is alive.
Enipa mi mama mu sika han dan no mba eyi omu free do prapram etimi send audio say me na me de Obofour Obofour ho nsem bre wo sister. At that day I cried. Ha! Mani abeda ho me hwe me hu ye free nipa ho. Eye nipa na mu free zamo de me koma me amana say me. Oba tan ya mo say wonko say me. Later she explained everything to me. Say catch the brass say, catch the brass say, catch the brass say. Me ya branche na me ya branche wa na ema o. But she say me nya bi. As also be bob brother so be say obi a. The law of karma will speak. But that's what na ebo mi tu amaye bi. Kurase ni ba metimi abeti ato asase wa achibota su aso dan. Enkra kura gidi pa achibota. Maye bi. Iwu ameko. The youngest guy met the church side. Asore no kwa wo TV 9. E wo radio ngotwe bi wu ameko maye bi. Na president Grom Traga konyo so mutran so say. But niam mo ye kai. I've been in this work. Me kurase kam ko retire. It will be a one unit so be a time sikama uba say me. Wa no touch them and some wo kan Ghana for ni wiase bia hu no. Utimi say me da. Yetimi dia wo hye me na me nim eba no ba bia wo. Eso ne ye kan media. But me na bi baba. Obi dia chop ababa manim say I will never listen. Me ma obi se won frɛ obi so obi no obi nkasa bo osofo obi aso frɛ me so person me settle bibi. I don't believe anybody. But Reverend Obofour ensem bia ye ka to me so no say urade pa be gina. Senya urade pa. My Redeemer lives. Do you nim said ya brabotie bia won say obi. Obi timi fa fon frɛ akora onima ye adwuma agya se bra. Memoska. The kasa o papa Obofour the ayon ahyew. Ye pensama gunu so ma okopie police station de na tum. I said no. He has feed me before. Why? My mother. I am the guy from Asori to Fie. Me nka obi once me phone number kora mpanyimfo o mo wo me nyinada abutimi fu me call kura me nya bi asuetimi kasa Obofour se be ko ka no wai so obi afra me kura me record no do opa ma sabno dani nyansafo se opa me asam dani nyansafo me finish ne de anya wo de osofo na ogira wa so dem a ukoka se me se me papa kana Agyapong no moja no wo be kire ba bia me ka sa asam no oba na wu njimi ne di wu ma me atem but sa kwase asam ogira papa so ka ya mo de mo jimi na da bia mo di me na preach ye no mo ba buru mo asa na jimi inu se mo di ko bia na wura wadwe na kasa na kwa wa jimi ahoya ne jimi nti uba kira baby amka sa asaba my last statement any pa bia opema sama wo social media wo commenting ya de ma me no ye ne se wo pema sam se wo na se wo pema sam e kira e be dan dua buroni se mabo pa sanse mi hunu masam ka onyame onka bi mame. I don't contract for people to destroy others, neither do I. But it's only a matter of time. The true identity of everyone shall be known. Meyer Kunsiara, wow, Obofour, shedding. Iron is still alive.
I said, "Send me wakra akra me go come say." I don't give my number to nonsense and stupid people. Bia seba waka bia fa me woboa. I am still here. And justice will be prevailed. Ensi obi opema sema ye. Me say omo do me say omo fa me nchi akase ma me papa kan de Agyapong akompreko. Na mo kan kire ne say obuo ne ani dia me wo ma no. Me wudam kura me de be ma no. Esan say de wabɔ bra no nim say de abrabɔ etie. Ensin ongura tipe. Me say Nyankopɔn hyira ma one ne ba. Ada me hia no wi ase no me chia. De wade de ama ne so onye bia wonye. Emu onyai. Esan say ada ba gi gold wadi no, gi sa fagam. Me see the wade de ama ne so wonye wonyame dwuma mu biara onye. So kuta original plane ticket. Na kuta original visa na nye ntu nhye mu a uduru airport a utiri ye don. Onyame hyira mampani na Akufo Addo. Ene me mame owo mba wi ase. Ene me wura santene. Na atapa man he me chia o. Ghana police fo. Ye de onyame hyira ne de bambo e ma mo se. Se de pepepe e ba adwuma Ghana will be clean. Social media may destroy me today, but it may end you up in jail tomorrow. Let's be together and clean the system. I love you. Thanks for listening to me. God bless APC, the great kingdom. I'm out. Bless you.